uyu mukino ntekereza ko ari umukino mbere yo kwinjiramo twakwifashisha imibare kuko araza gukina n'ikipe ya West Ham United ni ikipe kugeza ubu iri mu makipe yamaze kugera muri relegation zone ifite amanota 23. Aha rero mu minsi yashize abafana b'ikipe ya Manchester United bagiraga impungenge bakavuga ati Manchester United iyo igeze ku makipe manini yacyumva nk'ikipe iri kuri table kwa kundi nyine bajya bavuga ngo umuntu iyo yakizaga kena ahora yiyumva mu bakire ariko yagera kuri ya makipe tuvuga ngo nyamara yayitsinda ugasanga n'ikipe ya Manchester United iguye. Yeah, sure. Nkuko warubivuze ekipe ya West Ham bakunze kwita The Hammers iri ku mwanya wa 18 mu ekipe 20 mu maekipe 20 akina shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza ni ekipe nayo igorana nkuko warubigarutseho rero urebye ikimibare ivuga ni ekipe ikunze mu by'ukuri kugora ekipe ya Manchester United wenda twifashishije imwe mu mibare ya bugufi reka mpere ku mikino imaze kubahuza imikino 37 West Ham imaze gutsinda 39 Man itsinda 67 banganya 31 match iheruka banganyije igitego kimwe kuri kimwe match yabaye mukino wabaye ku itariki enye z'ukwezi kwa 12 muri 2025 banganyije igitego kimwe kuri kimwe hanyuma West Ham mu rugo barakubwira ko rwose imaze kuba ihatsindira imikino 3 yakinye na Manchester United ibintu batubwiraga ko iheruka muri 70 n'uvuga ngo iramutse yatsindiye match ya kane yaba ikoze amateka yerukaga muri 74 ngo hagati y'igihumbi 1974 n'igihumbi 1977 icyo gihe mu rugo West Ham yatsindiye Manchester United inshuro enye hanyuma mu mikino igera kuri 6 Manchester United yakinye na West Ham United ine yarayitakaje batsindamo match imwe yonyine banganya umwe ngo West Ham yarabagoye cyane. Ni yihe apel umutoza Marrick Carrick aza kwinjirana mu kibuga abizi ko ari no hanze nkuko mukanya Axel yatubwiraga ikimibari tubwira Man U iri hanze ku kibuga cy'ikipe ya West Ham United arabizi yuko nta kosa ryo gukora Marrick Carrick nawe arashaka ko byibuze yagurigiye muri kariyeri ye nubwo ataguma muri Manchester United nk'umutoza mukuru ariko byakongera gutuma atekerezwa nyuma yo kuva mu ikipe ya Middlesbrough yari yaranyuze muri Manchester United ni Carrick utari ufite akazi ariko performance nziza arabizi ko byazatuma hari ahandi yaba ari nk'umutoza kandi agakomeza kariyeri rero arabihera ku kubanza kwitwara neza muri iyi mikino imikino ya nyuma y'ukwezi kwa gatatu cyangwa se were mu kwezi kwa gatatu izaba ari imikino igoye cyane cyane kuri aya ma ekipe kuko yaba Chelsea turaza kubigarukaho ndetse nizo za Manchester United ni ya minsi ubuhura na ya ma ekipe akomeye cyangwa se ageze nayo mu rugamba bamwe rw'igikombe cya shampiyona abandi kurwana no kutamanuka rero kuri Marrick Carrick indi discours agomba kubwira abakinnyi be nuko West Ham ni ekipe currently wavuga ko ihagaze neza muri match enye ziheruka yatsinze meshatu za Premier League yatsinze Burnley itsinda Tottenham Hotspur itsinda na Sunderland isitara kuri Chelsea bigaragaye ko igaragaje ko ari ekipe nto cyangwa se Chelsea ikoresheje akabukuru murabyibuka ko West Ham yabanje ibitego bibiri Chelsea irabyishyura iza no gushyira igitego cya gatatu bivuga ngo iyo badakora ikosa byarashobokaga ko bari kuba barabonye ari amanota 3 basanga bari muri zone n'ubundi rouge ni naho bari ku mwanya wa 18 ariko ikipe ya Nottingham ibari imbere ntabwo yabasize cyane harimo ikinyuranyo gitoya kubera amanota 9 kuri 12 byibuze bakoreye mu mikino iheruka icyo kuri Manchester United Marrick Carrick abakinnyi no kubabwira ko batagomba kwirara kuko hari ukuntu utsinda match izi zikomeye watsinzemo Arsenal utsinda Manchester City unatsinda Tottenham Hotspur wari umaze match 8 udakoramo imbere ya Tottenham Hotspur kuri Arsenal bwo turabizi cyari igihe kinini noneho Arsenal itaranatsindwa mu rugo ukaba ari wowe uyitsinda ntago bagomba kujenjeka imbere y'ikipe ya West Ham uko byagenda kose kuko ntabwo ari match yoroshye Premier League igira ibyayo ariko ndebye ku mibare y'umutoza Marrick Carrick kuva ageze mu ikipe ya Manchester United cyane cyane uburyo abakinnyi bamaze kubarema icyizere hari ikintu Mbappe yagarutseho ni ibintu byagiye bifasha Marrick Carrick kwitwara neza ruse icyambere ni freedom mu buryo bw'imikinire kuko yaraje nawe asa nkaho nubundi yize kuri Manchester United yabayemo ariko none anayihuza na Manchester United amurimo yari afite idatanga umusaruro
ko ikintu cyo twabonaga abakinnyi urebye n'amagambo ya Bruno Fernandes yagarutseho nyuma yo gutsinda Tottenham Hotspur, yagarutse kuri Marrick Carrick waje akabaha ubwisanzure, akaba flexible mu mitoreze ye, kuko abanje kugirana ibiganiro na buri mukinnyi uhereye kuwa mbere kugeza kwa nyuma muri club. Yego. Iyo uganiriye n'umukinnyi buri wese wumva ibitekerezo bye. Ni nacyo kintu cyanatumye n'aba bakinnyi bose iyo urebye n'aba bakinnyi ba Joshua Zirkize hari ukuntu aba ari kuri bench akina match nya cyangwa ka match kanarangira atagiyemo, ariko iyo urebye nyine motivation morale abakinnyi bafite igitego kibonetse abari kuri bench bagasanga bari guserebura babanje mu kibuga cyangwa banatsinze ibitego, ubona ko ari group iri hamwe. Binagaragarira mu mibare rero iyo urebye Bruno Fernandes wongeye guhabwa amahirwe yo kuyobora umukino wa Manchester United, kuko Bruno afite assist 12 muri izo assist kuva hageze Marrick Carrick hari menye mu mikino iheruka buri match Bruno yatangaga assist, afite n'igitego uruhare rw'ibitego 5. Vuga ngo iyi ndi mikino yabanje mbere y'ine yari yarakoze assist 8. Bruno ari kurwana no kugira ngo azakure agahigo ka Thierry ndetse na Kevin De Bruyne ko gutanga assist 20 muri sezo. Rero iyo urebye uruhare rw'ibitego 5 kuitwa Bruno Fernandes, ukareba Mateus Cunha uruhare rw'ibitego 4 nawe yatsinze 2 atanga assist 2, Bryan Mbeumo yatsinze ibitego 3, Patrick Kedorgo afite 2, Casemiro atsinze igitego atanga na assist, Kobe Mainoo afite assist 2, Sen Lamens afite clean sheet 2, Benjamin Sesko afite igitego na Diogo Dalot afite assist. Ngiye urebye uwo mubare wabo bakinnyi bamaze kugira uruhare mu bitego no kumuzamu Sen Lamens ugize clean sheet 2 byibuze muri match enye. Nizo clean sheet byagoranaga mu mikino yabanje akifitozwa na Robin Amorim uko bakipinga clean sheet. Kubera iki? Manchester United wasangaga nta balance mu mikino irifite, ugasanga defense ni defense atru, abakinnyi ni bisanga muri ibyo bintu arahora turuna kubera ko ibisubizo we yabibuze, bigatuma aba Barisandro bava mu mvune bigaragara ko atari gutanga umusaruro, ariko amaze kwarinya aba defenseur bane no mu mikino iri urebye abo ba defenseur bane yaba ba fullback babiri wa mugani wa Nepo, reka nanjye nkunganire ako kantu wakoze cyane Nepo. Urakoze cyane kuri ako kantu zamuye. Ako kantu Umuntu bita Lisandro Martinez yego azwiho ko ari umukinnyi utajya urya indimi. Yabwiye Ruben Amorim ati ugikina ibintu bya defense ya batatu ntuzakire. Oya. Kuko yarakize muri abantu baramubura. Ikintu cyabaye yaramubwiye ati iyi mitoreze ya defense ya batatu abakinnyi bose baragutinya. Ariko reka giye nkwerure. ubwire Ntikunda, ntituyikunda, ntitunayishoboye. Ukikina nge ntuzakire mu rwose. Nta musaruro natanga. Niyo mpamvu twabanaga cyane abana ba Jaden Heaven. Yego, yashyiraga ba Jaden Heaven na ba Baptiste David na ba Ruksho bibaye. Nuvuga ngo hari abakinnyi bare baravuze bati ntibishoboka. Nose hari Magwaya yavuye. wa mugani w'iyi minsi Hari Magwaya yavuye. Si wa wundi. Casemiro umupira ari gutera. Casemiro. Nuvuga ngo ikintu cyabaye mu ikipe ya Manchester United ni shift muri mind na shift y'umutoza. Nuvuga ngo guhinduka k'umutoza byanahinduye uburyo bw'imitekerereze n'imikino. None kwizigi iyo mihindurire rero uko gushiftinga hari igihe turabibona cyane nko muri Premier League mu Bwongereza. Sinaho honyine na hano mu Rwanda tujya tubibona. Umutoza gihinduka. Ejo bundi Beken yafashe inshingano ikipe Etincelle tubona intsinzi imbere ya Etincelle muri minsi ryana. Hari igihe bavuga ngo hari igihe imbere ya Musanze hari igihe abakinnyi bavuga ngo baramuhimaga kugira ngo agende, ariko bakavuga ati cupa ni ryarindi baraje batsinda umukino umwe bakitsinda wa kabiri birangire. Carrick uburyo umupira ugenda biratanga icyizere cyuko ikipe ya Manchester United yaza gukomerezaho. Yes, ikintu cyabaye mu buryo bw'imitekere iyo umutoza ahindutse aba hahindutse iki. Vuga ngo umutoza ugiye guhabwa inshingano arabanza akiga weakness zari ziri kuri mugenzi we. Nuvuga ngo Marrick Carrick bamupropoza kuza gutoza Manchester United yabanje kwiga icyo icyaburaga muri Manchester United nicyo dressing room ikibazo kirimo. Dressing room niyo mpamvu mbere na mbere yo gutangira akazi yabanje gukorana inama na buri mukinnyi agenda yumva avize akazinota. Nuvuga ngo ni nako bigenda. Ntabwo buri abakinnyi baba barimo baritsindisha, ahubwo uburyo bwawe bw'imitoreze n'imikinire bigera igihe abantu bagasa nkaho bibarambiye. Noneho nka Masudi Juma mu ikipe ya Etincelle n'abakinnyi bavuze bati
ntitubyumva dressing room irangirika ni ukuvuga ngo igihe Beke naziye nta kintu cyahindutse mu bakinnyi ba Etincelle baracyari babanda ariko haba habaye nyine ikintu cyitwa uyu muntu uje byibuza arimo aratwumva byibuza uyu muntu afite inyota nawe yo kugira ibyo ageraho reka natwe tumufashe kubigeraho ngo muri Manchester United ntabwo mbona iyo setback cyangwa gusubira inyuma guhari ikintu gihari Manchester United iratsinda irabarirwa mu makipe afite ibitego byinshi muri Premier League ariko nayo iri mu makipe yatsinzwe ibitego byinshi n'ubundi barabizi ko ikibazo bakigifite Manchester United ntabwo iraba ikipe nziza ifite ikibazo muri defense nawe ubwo arakivugira no muri mediane yayo Kazemira yaguha umusaruro ariko mu minota 65 aba yamaze kuguha byose yarafite Kobe Meno yaje gutanga iyo balance kuko n'umukinnyi ukina asatira ngo ikintu cyabaye muri Manchester United bara conceding ibitego nabo baratsindwa ariko byibuza kubera ko abakinnyi benshi bakina mu busatirizi ari abakinnyi beza mu kintu bita on the ball bafite umupira ngo niba ari Matheus Cunha niba ari Brian Belmo niba ari Amad Diallo naba ari Fernandes n'abakinnyi nyine Kobe Meno n'abantu nyine bari buze kugwa ibisubizo muri by'uburyo bwo kwataka icyo yararimo aravuga rero avuga ngo ubu ngubu akazi mfite nuko basaba travail off the ball badafite umupira aho bagomba kuba bahagaze nicyo dukwiriye kuba twakora arabizi neza ko agifite ikibazo n'ubundi ntabwo ikibazo cya Manchester United cyakemutse burundu afite ikibazo muri departement defensif ari nacyo kintu arimo aratravayeho muri iyi minsi bivuga ngo n'ubundi West Ham twabonye ejo bundi ikamadiga kubita Chelsea ibitego 2-0 nkuko Nepo yararimo arabivuga muri analyse ye ntabwo twavuga ngo Manchester United match y'uyu mugoroba biraza kwikiringa mu buryo buyoroheye kuko nino nawe afite ikibazo muri West Ham ari ku gitutu barabizi neza ko naramuka adakumije ikipe mu cyiciro cya mbere agomba guhita asezererwa n'amafaranga ntazayahabwa nta nimerekezo ze yagomba guhabwa ntazazaba yahabwa so nuvuga ngo rero ni ikipe nayo irimo iriramira irimo irarwana no gusevinga kuva ku mwanya wa 16 kugira ngo byibuza barebe ko basevinga sezo yabo so ku kintu yaravuze cya West Ham Manchester United ifite ikibazo mu kugarira ari nayo mpamvu umutoza ubona arwana n'icyo kintu kuko aza Karike mu kwarinye ekipe ye Ruth twabonye azana Patrick Dorgu mu bimbere yego abana ati kuki afite Matheus Cunha ariko agatekereza Patrick Dorgu ura Manchester United kubera abaksiyare babo yaratarizera urwego rwabo cyane cyane ubwo Lisandro Martinez wari uvuye mu mvuna ariko atarakoreshejwe kuri icyo Claude yatubwiraga yuko yanabwiye umutoza Robina muri matugikina ibi bintu nge simbibasha ntuzankinishe ukareba kuri Magwaya nawe wari umaze iminsi mu mvuna aribwo akigaruka ariko nawe utavuga ko ari kuri performance nziza yaravuze ati reka mbanze mu mikinire yanjye ntekereza ikintu bita kugarira aravuga ati mfite Lisandro Martinez na Magwaya Lukshaw burya ntabwo ari muri baba left back bakina bazamuka baheza uruhande nk'ibi bya Alphonso Davies bani no Mendes muri Paris Saint-Germain oya Diogo Daniel mpamvu na Manchester yageze gutekereza no Zaire Mazirawi ntabwo ari baba full back nabo bagenda ngo baheze uruhande aranababwira ati hari icyo ntari kubasaba ndabasaba ko mwaba beza mu buryo twugarira ariko mu buryo twataka byaba bitewe n'impamvu ariko nabwo iyo bazamuka basa nkaho bagiye gutangira kwataka nabo aba fullback amakinga showa niyo bari Diogoda ko Kazemiro yamusigariyeho no mu mikinire Lukshaw yagiye amakinga showa ko Patrick Dorga hari yahitaga basa nkaho baswitchinga Patrick Dorga akamusubirira muri couverture cyangwa ko Bimayino akabikora ibyo byose rero mu mikinire byashingiraga ku kintu cyitwa ngo reka twe tubanze twugarire neza ariko Manchester United abantu batirengagiza nubwo Robina muri mu yakinaga systeme zidakunda ku bakinnyi usiko Manchester United ari ekipe ku ngoma ya Robina muri mbere yuko agenda yari iri muri ebyiri zikreye uburyo bwinshi bivuga ngo niba ari mu ma ekipe birakreye uburyo bwinshi ariko ntibabashe kubyaza umusaruro ngo batsinde nuko bageraga nyine mu rubuga rw'amahina hari uburyo mu myubakire y'umukino itagenze neza icyo kintu cyaragiye kiragorana gusa Manchester United irasabwa kwitonda ku badefenseri bayo kuko ikipe ya West Ham ifite umusore witwa Tati Castellanos uyu musore abantu bamwibuka mu ikipe ya Lazio bakagira Samaville umeze neza bakagira Jarrod Bowen umeze neza hari n'igihe umutoza
Nino Espirito Santo yatakisha abataka babiri kandi Wilson mu mugongo wa Tati Castellanos nahoze mbona bishimira yuko Eri Haji Malik Diouf uyu musore w'umunyasenegal wanatwaranye igikombe cya Afurika n'ikipe y'igihugu ya Senegal afite assist enye ari umwe mu badefenseur bahagaze neza mu buryo bw'ama-assist. Urumva ko ni West Ham imaze iminsi yikamata Manchester United nta kosa umutoza agomba gukomerezaho ariko agashaka uburyo arwana na attack ya West Ham imeze nabi. Ari cyakongeraho gato mu byo kuri Carrick yindi ikipe ya Manchester United ujye gusubira mu mezi atambutse ku ngoma ya Ruben Amorim wasangaga mu byo kuri ne equipe itindana umupira ariko insinzi kabura. Ubu ngubu ugiye kubifata mu mikino inayitambutse byarandutse 100%. Ndaguha imibare kugira ngo ubyumve neza. Match batsinze mu Manchester City guherekanya umupira. Manchester City ifite 68%, Man ifite 32%. Igira gute itsinda umukino kuri Manchester City. Match ikipe ya Arsenal Man yari ifite 44%. Arsenal ifite 55%. Birangira n'ubundi Man igize gute itsinda umukino yarushiwe kugira gute guterana umupira. Kuri match ya Tottenham Hotspur nabwo niko byagenze. Yari ifite 65%, abandi afite 35%. Bivuze ko mu mikino ine bamaze gutsira mu byukuri ntabwo biharira umupira mu buryo barakure kugakina kubera ko ikintu cyandutse ni kimwe ibyo ni para ko muje mu kanya gatoya kubwa Ruben Amorim yafataga Bruno Fernandes akamuzana hagati mu kibuga ku mwanya wa Kobe Maino agakinisha Casemiro imbere gato Bruno Fernandes akamukinisha aho twita kuri ku munani muri rusange. Bivuze ko wa mwanya Maino ari gukina muri kano kanya niho Bruno akinaga hehe ku ngoma Ruben Amorim. Ngubu yaramubwiye ati ntabyo nshaka ni Casemiro ni Kobe Maino weje imbere ufite ubushobozi bwagumana baro bwatsinda igitego bwatanga pasi ya nyuma. Ni nayo mpamvu tutakibona tushe nyinshi mu kibuga tushe nyinshi oya barakora ibintu byabo batuje bakata ko bisanzwe bagafata baro hagati mu kibuga bakayicomora bagahita gutsinda igitego. Iyo ni ikipe ya Manchester United ariko Axel indi kipe iza kugaruka mu kibuga navuga ngo nayo mukino uza kubimburira iyindi ni ikipe ya Chelsea mu rwiraza kwakira ikipe ya Leeds United. Leeds twarayibonye umukino uruka gukina n'ikipe ya Arsenal, ni ikipe yoroheye cyane Arsenal ariko mu ikipe ya Chelsea ni insinzi nkuko twabivugaga bakeneye cyane kuko bari ku mwanya wa gatanu bakuri ikipe ya Manchester United ariko buri muntu wese arakibaza ati se umutoza waje kuko ni igisubizo cy'ikipe ya Chelsea unashingiye kuri forme kugeza ubu ngubu ikipe ya Chelsea iriho ku buryo ari ikipe azahatana kugera ku munota wa nyuma akayicaza ama ekipe ane ya mbere azagaragara muri Champions League mu mwaka utanu rwakiri kare. Bigarutseho neza urebye rero uyu mukino wa ekipe ya Chelsea na ekipe ya Leeds nkuko wari ubikomojeho na ekipe abiri mu by'ukuri urebye ku rutonde asa nkaho rwose nahahuriye kuko Chelsea iri ku mwanya wa gatanu nkuko wari ubivuze, Leeds iri ku mwanya wa 16. Imikino imaze kuba ahuza imikino iheruka ekipe ya Chelsea yatsinze Wolves nkuko wari ubivuze ibitego 3-1. Leeds itsinda ekipe ya Nottingham mu match 5 rero Chelsea yatsinzemo enye itsindwa match imwe nayo yo muri League Cup mu gihe ekipe ya Leeds mu mikino 5 batsinzemo 2 banganya umwe batsindwa umwe batsinzemo 3 baheruka gutsinda ekipe ya Nottingham batsinzwe na ekipe ya Arsenal ibitego 4-0 abantu barabyibuka. Hanyuma wenda imibare mikeya twagarukaho Chelsea mu mikino igera kuri 7 bamaze kwakirira mu rugo ekipe ya Leeds. Chelsea ntirahatsindirwa kubera ko bagize gutya batsinda match zigera muri 6 kandi bikurikiranya. Ekipe ya Leeds eruka gutsindira Chelsea mu rugo muri 99 mu gihe 1999 birumvikana ko ari kera cyane. Icyo gihe byari bitego bibiri byatsinzwe n'itwa Stephen McPhail abantu baramwibuka. Hanyuma ikindi kintu abantu bakwibuka ekipe ya Leeds barabyibuka neza cyane ko mu mukino ubanza kuri Elland Road kuri kibuga cya Leeds yaharasiye ikipe ya Chelsea ibitego 3-1. Ngo Leeds iramutse itsinze Chelsea kuri Stamford Bridge cyangwa se ku kiraro yaba ari ikipe ya kabiri yazamutse iva mu cyiciro cya kabiri itsinze Chelsea kuko na Charlton Athletic muri 2 yari yabikoze iva mu cyiciro cya kabiri iraza itsinda ekipe ya Chelsea amajyana amazi umukino ubanza n'uwo kwishyura. Ubwo rero nicyo wenda ni imibare umuntu yaba agarutseho ku bijyanye n'uyu mukino.